جه ناواندا نوچین اوریت نیوز بولتنا کردیه بار باش. لحسك رزقار كرنا قندي رجماني وقرتنا هجمارك آليقرين جبهة النصرة لهريم عفريني. بچكرنا زاروكن بردوامة وعامودا دو زاروكن 14 سالي يندشرن يبهجدا شهيد كتنا سر بارتن آخر. انا کسا لسر بخواندنا برزانی دبا میوانی هولیره و مجارا پیشمرگین روجاوا جارا کدن در دکوه روجاوه. ناواندا چاپمنیا یپگه ده داخلیونیه که دراگی هاندیه که هزین یپگه اپراسیونه که نو لباجاری روجلاتی حسه که دانا دست پیکرن و ده انجام ده گنده رجمان هاتا رزگار کرن. داخلیانی فرمی یا یپگه وها هاتا گوتن. اپراسیونن هزین ما ین کو ناواندان حسکه جچتاین پاقش کرن بردوام دکه. هزین ما شوادن لباشوری رجلاتی حسکه اپراسیونه کنو دست پیکر. ده اپراسیونه دا گنده رجمانه کو چتاین تیدا بجه گرتبون هاتا ارماش کرن. داخلیانی گوت کو هزین یپگه زیانک مزن گیهاندن چتاین داعشه. دوهل هریم عفرینه هزن آسایش هجمارک جوانن کوچ باجروک عزاز کوچبری عفرینه گرتن پشتی کو نوچک بلاویه کو کمک چکدار جبهت النصره در باسی عفرینه بونه لگوری هین جدرن راگی هاندنه کوچ دهوا یا پگه ریبندن خواه لدردورا جندری سه خورد که پشتی کو آگاهی گیشتنوان کو لجبهت النصره حاضرین خود که تا کو در باسی عفرینه ببه دریا پیکانینا ترندلیل ماینکری جالین خدا فرماندار یپگه لعفرینه دانا دیار کرن که او برسوه ددن هر کسی که ایریشی عفرینه بکه. هیجای ببرخستنه که بری هفته که شرکی تندنا برای شروان یپگه و جبهة النصره دا نیزکی باجار اتم رودا بو. روزنامه الشرق الاوسط لگوری جدرین فرمی ین ترکیه راگیهاند که واشنطن و انقره درباری آواکرنا دورک تامپو لباکوری سوری ریکفتنک پیک آنین و حتی دیار کرن که دما آواکرنا و دوره نیزک دبه. لگوری همان جدران که دوره تامپو دیج حریم عفرینه تا باجار جربلوسه لگندوار حلبه به و لدریجاهی و در دور 140 کیلومتر به و کورتیا ویجی در دور 5 کیلومتر به و در رولا هیزن جبهة النصره یان یپگه یان تفگر احرار شام تیدا تنبه. جه دستپیک دامزراندنا ریخستنا داعش و گفان لپیکاتین خریستانی دکه و پشتی که همان ریخستن ایریش گندوار حسکه کر گلک و ایران گیهاندن دورین خریستانی و گلک مالباتی دلگرتینا و گند شامیران یا آشوریان یک جوا گندین که ظلم و طالان داعش دیتنه. ریخستنا داعش تا اپراسیون پاقش کرنا اولیانده او به تایبتی لدجی خریستانی لسوریه بردوامه. وەک پێک هاتەیەکێ لە ڕۆژهەڵاتە ناوین تێناسکردن و دە ڕۆژە 23 مەها سباتە ئیساڵدا ڕێخستنا داعشێ بە هێزەکە مەزن ئێریشی هەژمارە گوندên خرستیانی و ئاشووری لە گوندەواری حەزەکێ کردن و دێرێن وان بێ تەڤاهی وێران کردن و گەلک ئێشکەنجە لەوان کردن لێ هێزن خرستیانی و ئاشووری و بە پێشدەگریە هێزێن یەپەگە بەرەوانیا گوندێ خۆ کردن لێد ئەنجاما کێنبوونا چەکاندا گوندێ تل شامیرانێک هەتە دەستێ ڕێخستنا تەرۆردا و چل مالباتش عالیە داعشێوە هاتە دیلگرتن و هەمان ڕێخستنێ ماڵ و ملکێن وان دەزین و وێران کردن لێ گەلک مالباتش ji tirsa gefên Daişê ji wan deveran reviyan û geha derdora 200 malbatî yên gojê gundê Til Hirmuz, Til Nisrê, Til Cim'a û Til Cezîrê reviyana bajarê Hesekê pêştî got Daişê gundê wan bê avêjtokê topbaran kirin û pevçûnên got di navbera YPG û Daişê li wan deveran derketin û hin cavdêran dane diyar kirin got bêtirîn gundên gorêjeya wan ji xiristiyanan e ji dev gundê xweberdan û hîn hejmarek malbat dorpêç kirîne û hin ji wan jî li cem Daişê dilgirtîne û bi taybetî malbatên gundê Til Şamîranê her wiha rêxistina teror çardêrên xiristiyanî yên bi navê Riban Masyo li Til Hirmuz Marcercis li gundê Şamiyê û yên li gundê Til Şamîranê û Til Cezîrê şewitandin.
لعالیەکی دن رێژیما ئەسد ژیژ دەستپێکا شۆرەشێڤە عێریشی پێک هاتەیە خرستیانان کردن و هەژمارێک دێر لە هەژمارێک پارێزگەهên سووری بێ رەنگێکی هۆڤانە وێران کردن di heman demê de şervanekî aşûrî di nav rifên YPG de da diyar kirin got ew hat û gund vala dît û mala wan jî bê tevahî hatiye wêran kirin û bav û dayîka xwe li wir nedît. أول ما سألت إنه والأهالي دماکو من پرسا مالباتا خو کر جمرگوتن داعش او دیلگرتنه پشترا هوالین من جمرگوتن ام هرن گند و پشتوانیا سویلان لدجی داعشه بکن لدماکو ام گیهانا گند من دیت مالا من هاتیا ویران کرن هر جار ده دماکو اجه حسک ایودگری ام گند دیو باوه من لدوه دری مال لبندامن دمان لوه جاره تنه من ویرانا مالا خودید وخوزية أزفنجري أما أنا كنت متعود أجي على البيت، أجي من حسك على البيت، أول ما أدخل بممر بالحوش بشوف أبوي وأمي قاعدين هون بالحوش لحالة. لعالیەکی din hejmarek xortên gund xwastin got kesên ku li bajarê hezekê bicih bûne bila vegerên gundê xwe da gojin nû ve ava bikin lê ew ji gefên Daişê ditirsin ji ber hîn gelek ji malbatê wan di destê Daişê de dilgirtî mane û heman rêxistin daxwasa $100,000 li ser her kesekî xiristiyanî dike da got wan berdin. Wiha hata xuyanî kirin got xiristiyanên Sûrî bi tevahî û xiristiyanên parêzgah Hesekê bi taybetî bûne lîstika rejîma Esed ji aliyekê ve û ji aliyekê din ve bûne lîstika rêxistina Daişê lê neşteciyên parêzgeha Hesekê ji Kurd û Ereban هشتن گو آرمانجا رژیما بعث و رخصنا داعشیا ترور بجه ببا. لا هرم عفرين بيشتي حفتة كجشر وبرشين دمكي دنا برا يبقى وجبهة النصرة و يبقى جند ديوا ينافجة جندرسة كنترول كر. نشجي هانا مجوان إيبش سردانا أنيين شرك رو أفرا برجمة رامدك. جد سال نوفر شروع پفشول هرم عفرين رواستان دیبو. لچند روزان داشت جلووا دست بکر او به تایبات لگندواره باجاروک جنریس دناف برای یکینی پاراستنو گلیا پگی او گروپ انج انی النصرة و هن توگین اسلامی انی النصرة د دخیانی که دیار کر کو سدم وان پفجرون یکینی پاراستنو گله جبرکو دست دانی سر زمین خلق باجاروک عتمه لگندواره ادلبه و هر وها تورن او موزین بیتون کری و کلاندن خندقان لساوان گران چکرنه جبو ویجی اف کریارن وقت دست سر کرنه هاد ناسین جالی وانوا لجا آلية كندن فا يبكي أف دخيانة النصرة رتكر وأف قوتنان دراون باردة أفي خيات كي حتى تباي طويلة أف تباي طويلة وداري تباي كيوان استراتيجية في آلي دا أف تباي شايدرونايا شايد عدنانه گوری آگاهی تنجی اف چتا بری دمکی کرد یعنی بری اف شر دست ببی که بدمکی کرد را دناف آخر ترکیه را در باز وی آلی بینه فرمانداری اگه یپگه تگز کرد که افتف لهویه جالی النصرة پیلان دجمنو لسرمایه و پفچون دم قطع او روزانه چند ساعت دومه هر چخوز جیز روزه دست بکده ایریش دوامه نه کی سکنی ایریش هر دوامه ام بيجي شركي كوسا دم دريجي وبساعات دوزومت شي كوسانينه شكي هدف اف چاتين كون هول ودار جي خود دگرن نكيشته بكار بن همن جاري كده بيا داگر بكن هر دو خوازم ما مجور بكن هر دو خوازم بري وري بازيكو ما تحريك بكن بري وري بازيكو مروان داقت بكن كي ام بكار بن شعر بكن يعني هر دو خوازن كي ملي ما شارك دار بكافي يعني ام ببن وقت بي ام ببن كي ام مينوكي شعر ام دار بخن يعني گند دیوا دربلیتی لپاش دوری وان پفچون دکاون و اف گندران دورک دوکاتینه لهمبری دورین کو النصرة کنترل کریه جبر ویجی خلکی وان دو گندران جالی نسک وانانتین آرمانش کرن و هن جوان جی برین دار بون ایریشی گند کرن برسی اود کرن دویتون گند و ما روبو ریکی ما خبر داولو ما گو هونا دوین گند لتابی دیوا اویتن برگی باشه فتلین لبی حافی ما حاجز وان هنا اجابه النصرة او دوین گند یعنی جو گندی ما لبداره لجنه کیجی خستن لجنه کیجی خستن جنبریم بو تیزانین کوله کفتن که دناف برای پگی تو گین کوله باجرو که عتمی بجوبونه بری و چو بری دو سالان وا و تدا لحف هات بین کو دناف برای هر دو آلیان دا هرم که قد خکری هات بود دیار کرن جبوت تو دست سر کرن جو تو آلیا وا نه کرن پشتی رقصنا داعش هرم در دور عفرین کشی شهر دو سالان راوستیه لچند روزن جبهت النصرة دست بشار لدجی عفرین کری لده انیان یک لنفچه جنرسی لدجی یکنی پاراستنوگر یپکه و یه دن لنفچه شیرا و لدجی جیش سوار جوانی بش آریت نیوز جانی شار نفچه جنرسی
ده لباجار عموده جنازه هجمارک شروان یپگه لگورستان شهیدان لباجر هاته بناه کرن و دنافوان دا جنازه زروکه کی بناو یوسف داود یه به تمنه وی تنه 14 سالی بو. یوسف تولی هزن یکینین پاراستنا گل بو پشتی زخته که جالیه برای خواه و هین اندامین یپگه تاکو او تولی خواه بکن. لورا یوسف دناف خواندنا خدا بردا و تولی لشگرگاه یپگه بو. و پشتی دمکه جه تبلیبوناوی بری دو روژان لعنی شر لگندوار سریکانیه جیانا خوشدست دا. لدوحه بایتخت قطر و د کنگرک روزنامه‌نویسی دا نافبرا وزیر درویه امریکی جون کیری و یه قطری خاطلاتی کیری تکسکر کو چارەسەریە لەشگەری لە سووری نینە و دەڤ خەبات لەسەر چارەسەریە سیاسی وەرەکردن. کێری دیار کرد کو تێ ڕەوایەتی ڕێژیما سووری و سەرۆکێ وێ بەشار الئەسەدران نەمایە لێ لە گۆری ڕەوشە نها و بۆ بەڵاتە بەسەر ملەتێ سووریدا خویایە کو چارەسەریە سیاسی ژیا لەشگەری ئەنجامترە و لەسەر vêyekê kêrî çarەسەریە لەشگەری دوور dibîne. Têzanîn ku civînên seredana kêrî li Dewheyê dê îro jî berdewam bike û dê li gel Wezîrê Karederva yê Rûsî Sergey Lavrov civînan pêk bîne û mijara Sûrî di rojevê wan da ye. Li ser rewşa meydanî li Sûriyê li bajarê Zebedanî artêşa azad gelek ziyan gihandin rejîma Sûrî û hîjî di toparana bajêr de berdewam e û li derdora navenda Zeyzûn ya Germahî pevçûn didomin di rapora bê de agahiyên bêtir. Li gundewarê Şamê li bajarê Zebedanî artêşa azad tankek rejîmê li navçeya cemiyatê kişkandin. Her wiha artêşa azad bargeheke çekdarên Hizbillah li heman navçeyê armanc kirin û di encamê de hejmarek ji çekdaran hatin kuştin û birîndar ketin. Hevdem toreyan nûçeyan li bajarê Zebedanî da nediyar kirin. Got artêşa azad xevkek ji çekdarên Hizbillah li eniya Attayat vedan û li wir jî 15 çekdarên Hizbillah hatin kuştin û firokên rejîmê ji aliyê xwe ve dê topbarana bajêr de berdewam e. Her li gundewarê Şamê li bajarê Dareya çalakvanan da nediyar kirin. Got artêşa azad hejmarek avahiyên nû li derdora bajêr kontrol kirin û pevçûn di navbera wan û mîlîşeyên Hizbillah li bajêr qewmîn û hate zanîn got 5 çekdarên mîlîşeyên hatin kuştin. Her wiha îro danê sibê ferokên rejîmê bajarê Dareya bi bêhtirî 25 bermîlên teqîner topbaran kirin û hate diyar kirin got gelek ziyanên madîn gihande malên welatiyan û têzanîn got bi hezaran ji sivîlan di bajarê Dareya de dijîn. Lê gundewarê Hemayê Ceyşil Fetih navenda Zeyzûn a Germahî li navçeya Sehlil Gab kontrol kirin û gundên Elbehsa ji yê li nêzîkî leşgergeha Corîn bi kîlometrekê kontrol kirin. Di heman demê de artêşa azad navçeya El Awer û gundê Ferîkê û hin navçeyên din jî kontrol kirin. Her li gundewarê Hemayê çalakvanan da nediyar kirin. Got di 24 mejmerên dawî de gelek ziyanên madî û canî gihandine rejîmê. Heman çalakvanan da nezanîn. Got artêşa azad sê tankên rejîmê li aniya Elmansûra tê kişkandin û aniya Qereqûr jî dê tankên rejîmê tê kişkandin. Hevdem artêşa azad avêştokeke rejîmê jî. Li gundewarê Hemsêrê xisna Daişê êrişî bargehên rejîmê li bajarê Elqeryetên kirin û hate zanîn got rêxistina Daişê li wî bajarê bi pêş vediçe. Her wiha hin jê derê nêzîkî rêxistinê da nediyar kirin. Got Daişê sê rêbedên rejîmê li rojhilatî bajarê Elqeryetên bi sê trembêlên mayînkirî armanc kirin û di encamê de hejmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di heman demê de firokên rejîmê bajêr bi hejmarek bermîlên teqîner topbaran kirin û têzanîn got bêhtirî 200,000 sivîlî û piraniya wan koçberin li wî bajarî de dijîn. Lê gundewarê Reqayê hin torên nûçeyên li bajarê Ettabqa da nediyar kirin. Got firokên hevgirtina navdewletî bargehên Daişê li bajarê Ettabqa topbaran kirin û da nediyar kirin. Got topbaran bi ser balaferxaniya Ettabqa û navçeya Elkirên bû. Hevdem firokên hevgirtina navdewletî bargeheke teqemenî jî topbaran kirin û gelek ziyan gihandine rêxistina Daişê. Wezareta Berevaniya Amerîkî ragihand ku firokeyên Amerîka yekemîn êrîş bû parastina hêzên dijberiyê yên ku ji aliyê artêşa Amerîkî ve hatine perwerdekirin pêk anîn. Her wisa berdevkê Wezareta Pentagon Jeff Davis di daxuyaniyekê de gotiye ku firokeyên Amerîka yekemîn êrîş li ser Sûriyê bû parastina hêzên perwerdekirî pêk aniye û ev hêz bi navê Sûriya nû li xwe dikin.
ریخستنا کوشبرتیه یا ناودولتی را گیهاندیه که دوا ساله دا ده هجمار قربانیان کل دور دریا سپید جیان خوش دست دانه گیهای بهتری 2000 کسی. بردف که ریخستنا کوشبرتیه عطاری فیری ده هف پیوینه که روشنماوانی دا دیار کرد که دست پیکا و ساله و در دور 188,000 پنابرین سوری دریا سپید گیهان ولاتین اروپا کل ایتالیا 97,000 پنابره و لیونستان 100,000 پنابره و بهتری 2000 پنابر دریا سپید جیان خوش دست دانه. پشتی جیوینا انجمن اجتماعی یا کردی لگل سروک هریما کردستان و دریا هف پیوینه که تلفنی دا سروک انکس ابراهیم بروج اوریت نیوز را دیار کرد که برزنی جاره کردن لسر آلیکاری و آمده بون هریما کردستان بروج آوا تکس کرد. برودا دیار کردن که او سردان هریما کردستان دکن لسر و خواندن سروکتی هریمه و آنی زمان که سروک برزنی دیار کریه که پیشمرگه روج آوا تینا پرورده کردن و او هزا لشگرینه یا انا کسینه و اگر دماوی وارد او پیشمرگه در باسی رجاوی کردستانه ببن. مدوری تمن یوسف لاوکی دنجی به ناو جنازه انده هبو که ناو خواه محمد خیر حفظ که بو که تمن خواه 17 سالیه و او جی لعنی انشر جیانا خوش دست دانه. جیروک محمد خیر دوی راپوره دا شروع بکن و ام لی گهدار بکن. چاوی خوب سر دنیای دفکر زاروک کی سیوی دیاوی سوزدا گول سرلاوی خوی سیوی بمینه تا گوی خودی بکه محمد خیر حفظی که جوانه کی 17 سال تمام نکریه لباجار عمود جدایک بویه اندام پارتی دموکراتی کردستان سوریا بو خوناوی تولی رفین پیشمرگین روجاوا ببه تا گو پاراستنا ولات خو بکه لی فرمانداریا پیشمرگه او قبول نکر جبرگو محمد خیر لاوک تنیه دمالباتا خوده و جبلی گو او سیویه و هینزاروکه لورایا سیاوان تفلیبونا زاروکین وسا قده خدکه بدوفره محمد خیر وگریا باجار عموده و لگوری مالباتاوی گو آلیگرین یه پگه خونیزی لاویوی کر تا گوی تفلیه پگه بکن تفی گو او بتنیه و هین زاروکه و تفی نرازی بونا مالباتاوی بتایبت دیاوی یا گو گلک جاران خو آویتیه سرگردین یه پگه تا گو جدفلاوی بقرن لی خوستکاوی بجینانین و پشتی دمکه جه تفلیبونا محمد خیر نوچه یا شهید بوناوی هات لعنین شر لگندوار سریکانیه و وها آگر بدل دیاوی خستن و جدما گو دیاوی بهیستیه لاوی وی جیانا خوش دست دایه او در روشک خراب ده در باز دبه هجای ببیر خستنه گو نجارای کمه گو یه پگه زاروکان تفلی خودکه تفی گوه لجنیف امزه کریه لسر قدخه کرنا لشگر کرنا زاروکان تفلی رفین یه پگه بله تماشاوان هجاج بو رواستاندن لسروی مجاره بچاکرنا زاروکن هین مجارین دنه لسر سردان انکس بو هریم کردستانه انبر خابدن استانبول والقلمية بريز فؤاد عليكو اندام ائتلاف سوري لقلمية بريز فؤاد تبخير هاتي في بولتانية قلو ده سريدة خادم تناسب بكم هيرو عمود دو زاروكن كيمي حيجد الصالي سپارتن آخه جبرکو لعنین شر لتویه پگه جیان خوش دست دانه چه روایتی آویه که هی که زاروکین 14 سالی و 17 سالی ده شر دا جیان خوش دست بده سر شعبا مخابن يعني عمي تشبيجن يعني چون امذكر نگنو ام زاروكا نابن و دبيجن ام زاروكا جينابن دي زاروكتين كشتن يعني قوتني وان تشتكي وتشتكي كاري بيدكن تشتكي دنه يعني وقتا وقت زاروكا كي محمد خير ريجيما سوري بريار دستنديه انه كسي بتني بو سيوي به او نار لشكريه جبوغ جوي مال باتر بمينه مخابن يعني ما ام بنو تشيوا مرد يشق تشتيولو ام دبهيزن اف برادرانا تم معايير قانوني لجموان تنن تبيفان تنن بس انه كاربن خلكي بزوريجي بفن برفانيه وزارو كاجي بخابينن بورن امي وبفن برفانيه وان امذكري وكوغو بما في مروفا
وهاتن قامشلو مذكرين قامنا ما زارو كادبن لي حتى قياديه وان دنگ دردك هفن دبيجي كتشيك دي چاردا دي زوجي يعني لجموان اف قوتن معناوي او بيفانا تمن الجموان تنية بمعنى انه اف بيرك اف كشكاك چاردا صار دي زوجي وكار زارو كابينه دي چارداد و دي پازداد معناه بوي بيرك و اف قوتنا ما في مروفا تو قيمة الجموان او نابينن بله برز فؤاد خازم تشتكي ذن اشترى هلقرم چیروکا محمد خیر لعامودیا محمد خیر زاروکا کی سیویه نه باف نه براه بری دم که جبر خدابو که هر تبلی پیشمرگین رجاوا به بلهریما کردستان پیشمرگه قضا کرد جبر کنال گوری یاساینا کو داکه و میدان شر لیا پگه بدار زوره او یا رواندیه اف گوتنا گشکی لگوری مالبات محمد خیره هیرو دریا تلفونه که داجی ما هولدا کو ام پیوندین خواب به جا محمد خیر را بکن نخواست در که سر را گیهاندنه و اف نوچه گیشی جمرا سر راست کرد گلو اف تی واتای چه لروجاوه کردستان چه تخوامه اف نه جارا یکی اف گوتن چه دبه هند زانن وقتا همرین عیده برن و حزبیه برن جهلیلیه اف کار بردوامه اف کار مخابن بردوامه محمد خیر یک جوی قلنه و نرین شاشی و غلط و پیوان غلط گه لسر دا آخوین ام ده جارا ما قوت اف کارایا ند خدمتا ملتی کردیه اف کار یپک دیشینه نه یپک بسردخه اگر اون بخوازن صورتکی خوشک رنگکی خوشک ویناک خوشک بگینن جیهانی نه افریه نه افکاره نه بوی رنگیه پارتیک بزوری خلکه بو لشکریه والله ام بروانیه دکن باشه خورت هنه مزن هنه آمادنک بروانیه بکن 7000 پیشمرگه هیه آمادن بروانیه بکن تا هرم خستی بن دسته خو تکریه وک کانو مالاتی و حوشاتی و ای بی ام سریوی جکن اوریان دو قد خکرنه رودا و قد خکرنه و ناوی خود کن ام دیمقراطیه یعنی شو کاری وان گش برواجیه تشتک جگوتنی تین ویساندن و کاری تکرن تشتک به هفدو نای گریدان اف صدما ام دوری اموان دوری هفدود کفن او بمر پیمانا ام زبکن ریادن او پیمان تو قیمتی و تنیه یعنی تو نزانه چت خوازن جی تو دوز جی تنیه تو کردستان که خوازن نه تو دولت که خوازن نه مافی کردی لجمت تنیه از نبع دولتا كردي رمج قياداتي واني جور جميل بايق حيا بقه صالح مسلم حيا بقه آلدار خليل روشا كردي روشا نتوي كف بويه وام نبيرن وهناك زيده جي تشون انه ام دجي الدولة كردينه فباش تو چي كاري دكي به لكرد بروانيه بكن تو بدف دبي از خوديه كردامه بنویساندن لجم خلکه تدبی تشتکی کردی لجم تنیه از دوزا امه دیمقراطیه دکم نتوق دیمقراطی جهانی دکم یعنی اف کارانا گش نکتن خدمتی مخابن اف خورتانا خوینا وانتی رجاندن و بروانیه دکن و وجه وی تیرور دسکنن و دباوریا وانده کارکی کردایتیه دکن لی پیده وی خوینه ناخ خدمتا کرداتی مخابن خوزی آنا پروژه کوی کرداتی جواب تشتکی دنجیش تا پرسکما دمجارا کدن دا هیرو دریا تلفونی دا ابراهیم برو جوریت نیوزا تکس کر کو روژه و پیشمرگین کردستان جارا کدن در دکوه هوله گلو وی جاره سردانا ابراهیم برو و انا کسه لبو هریما کردستانی و تشتکی بخارا وگرینه روژه و کردستانی از دخوازم بیجم دوی واری ده آنینا پیشمرگه بریارا چار لاینا جیر لازم بو آیا کمین دوی ان کسی بگو تا اف پیشمرگه منو زاریه منو ام دخوازم بین یادو دا سروک مسعود برزانی دوی به اره برا بین و از آمادم وان خودی جی بکم یا سیا دوی امریکا اره بکه و پیاده اره بکه حتی آنها تشتی هری باش ان کسی دو کنگره خوی سیاده خودی درکت
سەرۆک مەسعود بەرزانی وەک گوداریژی کرد وێ پرسگرێکێ نابینی ئەف پێشمەرگانە ڤە نەگەرن دەوێ ڤەگەرن لێ دمینە ئانها پەیە دێ و ئەمریکیە ئەڤانە ڤەگەرن یا ڤە نەگەرن دباوەر یامدە وێ گەلە گفتوگۆت ڤی واریت شێ بوێ و پەیە دێ شاشیەک دیرۆکی دکێ وەختا گدبێ وەزیرێوانی بەڕەڤانیە دەوێ گە ئەو بێن ئەم لەبەر سینۆرن وەک دەبێ بە عەرەبی دەبێ بالمرساد یعنی وەکەئەنو لە هەمبەر دژمنێک دکە ئێریشی وان بکە و دەبێ شەڕێوی دژمنی بکەن مخابنج دێڤلا گۆتبا سەر چاوا و ئەمێ ڕێژ وان ڕڤەکەن و ئەمێ سینگا خۆڤەکەن و ڤانە ئەهلێ منە و برایە منە و زارۆکێ منە و ئەم بە حاجەتێ وانش دێڤلا هون هەرن زارۆکێ بچووچک بفن لەشکەریە و بسەیارە بەڕا خەلکێدن لە زقاقا و خەلکێ زۆرێ بفن خۆرت هەنێ جاه ئامادەنێ گبێن بتەر بکن ئەو ینی ئەزیەتیە حزبی خۆتێت کوشتنێ دیتنێ وەک مگوت ینی ئەن و ئەڤایات دەستێ مەدەیە و نابە کەسێک تێت بف شریکێمە و ئەم شریکن ئەو رازی بن نەڕازی بن ئەم شریکن ئەن کەسێ ئەو خودیە پرۆژا کوردیە ئەو خودیە نەتەوا کوردیە وان دەفژێ بەردایە لێ پرسگرێکا کوردی دەستێ ئەن کەسێ دەیە هەگەم بسووری گفتوگۆ بکەن هەگە بڕەوشا جیهانی ردێ بهێلن ئەم ئالی هەفتوو بکەن بەرێ خۆ بدن مە ڤەگەرن جوێن وارێ خۆی ئاگە هون دەبێژن وەڵا ئەمە دەفژ دۆزا کوردی بەردایی هون خۆرتێ کوردی کوردا بکوشتن ددن بهێلن ئەم تەف دەب هەفتوور کار بکەن لێ ڤەگەرێک دناو مەدهەیە دو کۆمیتاک هەف بەش شێ بڤە ئالەشکەری و بە هەفتوور کار بکەن و وێب حەزارێ خۆرتال کێلەکا خۆ بینن ئەوێ نەما زارۆکا ببن ئێ حیژدە سالیژی ئەوێ نەپێویست ببن ئێ دخوێنیژی ئەوێ نەپێویست ببێ گەلۆ لەسەر vê mijarêjî wîne hîn peywendiyên di navbera ene kese û tev demede gîştine çi we asteye ev bû demeke dirêje her du alî li hev neciviyane û tenê li ser alavên ragihandinê behsa diyalogê dikin di texmînan te da hata têkilî nema têkilî di navbera her du aliyan da نا ئەن کەسێ ئامادەیە لێ مخابن وان تڕێ نەدایێ وەختا کۆنگرژی چێبوو خواستن نەڕینەکن و ئەن کەسێ دەنگ بگهینەوان لێوان مقابلی وێ تو بەرسێڤژی نەدا و نەبەس بەرسێڤ نەدا دەست بگرتنە ئەندامێ ئەن کەسێ کرد و هون دزانن حتا ئیرۆ محەممەدێ شوێش مححمودێ عوجێ بدەها خۆرتێ ئەن کەسێ زندانێ واندنێ یعنی وەختاگە هەر نێزیک بوونەگە دخوازە ئەن کەسێ بکە ئەو تەv لە هەڤیەکێ و سەرێشانیەکێش ئەن کەسێر چێ دکن ji بۆ گە ئەن کەسێ بیر بکە گەوێ گاوێ بەر بوان دەباوێ ڕۆکێژی وان گاوەک ناوێتی تم ئەن کەسێ داوێ لێ ئەو وێ گاوێ بەرەنگەکی دبەرۆڤژی فێم دکن دەحسن وەتکێمانیەکێ دەیە دەزێتە دەختێلوان بکەن حیا سەرێ خوا بتەوینن ئەv منطقایە منطقێ تو bi zorê miwe xwe bibîne evaya tucar ew ê en kesê qebûl neke hek dehajî herin zindanê em dixwazin bi rengekî pirsa xwe ya dawî ez ê cenabê wa bikim gelo piştî dirêjkirina dema seroketiya Barzanî bû 2 salê nû di texmînan te da ev her 2 salê nû wê çi xwe re bîne bo Rojavayê Kurdistanê tenê wê bîne nakokiyên peya de û PKK an gelo tu projeyên nû di texmînan te da wê hebne نا di bawerîya me de ev di salana gelekî giring in mana serok û berdewamkirina wî li ser projeyek hatine avakirin duwarê Kurdistanê de û duwarê cîhanê de û bi hêzê dewlî re di baweriya me de divan sala de ew ê bigê bi dawî bive hek dawî nebijî ew ê gelek gavê baş tê bavên ez pîrozbaya herêma Kurdistanê gişî dikim a yekîtî niştimanî a goran یەکیتیا ئیسلامی قبول کردن ئەف دو ساڵاناش سەرۆک ڕێ فەرسەندێ بدن ji ber rewşek bi ser Kurdistanê tê di baweriya me de divan 2 sala de fersendek dîrokî ketî destê Kurda em bihêvîne bi yek denge karibin wê fersenda dîrokî di destê xwexin em dibînin herêma Kurdistanê û berlemana Kurdistanê bi mejûkî gelekî mezin li ser vêya sekinî û nakokiyê xwe yê hizbîtiyê dan hêlekê û berjewendiya Kurdistanê dan berxwe xwezî
پەیەدە لە سووری ژی ئەف گاوێ ولو ئاوێتبانە لێ مخابن حەیان هات تشتەکتن gelek spas ji İstanbul Brez Fuad Alî ku endamiyana kese di Îtilâfa Sûrî da gelek spas. Belê temaşevan hêja li benda me bin navbereke biçûk li bibin. Diriya hemî ala vin ra gihandinê de em bi were ne. Her nûçeyek gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike ji dora te çê dibe. Gulalyanî Orient News bajarê Girkêlekê. Sadûn sîn Orient News dirbêsiyê. Sîpanderkî ji bo Orient News Swêsra. Şerwan Mel İbrahim Orient News Hewlêr. Ciwan Kurdî Orient News Amûdê. Muhyiddin İso Orient News Vienna. Ekrem Salih Orient News Haseki. Ciwanî Beşiş Orient News Afrin. İmaj Kurd Orient News Qamşlo. Maxim El İsa Orient News Berlin. Welat Bekir Orient News ji meydana azadî li bajarê Kobanî. Bultena Kurdî di Orient News de yek û bihîstiye Newek yek û dîtiye. li Hesekê rizgarkirina gundê Rejmanî û girtina hejmarek alîgirên Cebhetun Nusra li herêma Efrînê. Biçekirina zarokan berdewam e û li Amûdê du zarokên 14 salî yên di şerên YPG de şehîd ketin. Enekese li ser vexandina Barzanî dibe mîvanê Hewlêrê û mijara pêşmergeyên Rojava careke din derdikeve Rojavê. دوباره سلاف پشتی هولدان سروک هریما کردستان دولت ترک ری وکر دا کو ترم 13 شهیدین یپگ درباسی خاک باکوری کردستان ببن دولت ترک ده به شب راضی بو کو ترم 13 شهیدین یپگ درباسی خاک باکوری کردستان ببه ترم شهیدان ده درنگیا شوی رادستی مالبات وان کرن پارلمانتر هدف فیصل سالزدل لسر نویزگاه خویا تویتر دیار کرد کو ترم شهیدان رادستی مالباتن کرنه ترم 13 شهیدان یپگه که در شهر لدیجی تروری دا شهید ببون و روژا 25 تیرمه هیوا لدریه ابراهیم خلیل دهاتن راوستاندن و برپرسین ترکیه ری ندابون که درباسی آلیین باکور ببن. وزیر کار درویه ترکیه مولود چاویش اوغلو ده هفپیوینه که دراگیهاندیه که ده دمک نیزک دا بالافرین بی فروک ین امریکی بنگهین بالافرخانه ترکی و ده ترکی ده دمک نیزک دا جی اپراسیونه که دور لدیجی ریخستنا داعش دست پی بکه. هر وسط چاویش اوغلو لگل مدیا ترکی دیار کرو گود که مد دمک بوری دا ریکفتنه که پری گرینگ به امریکا را درباسی شر ریخستنا داعش پیکانی و بنگهین آسیمانی ین ترکی جی لهمبر فروکین هیزا هفت پیمانی ناونتوی هاتنه وکرن و ده دمک نیزک دا ده ترکی و امریکا اپراسیونه که برفره لدیجی چتاین ریخستنا داعش لسوری دست پی بکه. واشنطن نوچین کو دبیجن وان ریل پیشیا هیزن کردی لسر سینور سوری و ترکی گرتنا را نوستند. بردف که مزن در ریوبری امریکی دا دیار کرن که بردانا ریخستنا داعش لسر سینور سوری و ترکی بردوامه و دا زانین که وان هفریزی به ترکی را کرنه و لسر هجمارک خالجی به هفکرنا بیکو او خالان ورن دیار کرن.
سکرتر نیشتمانی پارتیا کمونیستا فرانسی پیری لورنت ده مسجا که دا که سروکومار فرانسی فرانسوا اولاند را دیار کرد که دوه ترکیه ایریشین خواه لدیجی پارتیا کارکرین کردستان به در راوستاندن. هر وسا لورنت جه اولاند را نشان کرد که دوه ترکیه تو باران خواه لدیجی بارگهن گریلاین پککه به در راوستاندن و وگرن اپراسیون آشتیه پشتی که حکومت ترکیه ریکفتن آگربسته تک برین. بالافرین شر این هفپیمانی لعنین شر لمغموری ایریشی چکدارین داعش کرن و ناوند و بارگهن وان بمباران کرن. لگوری آگاهی اندوها بالافرین شر این هفپیمانی لناوندین لشگری و چپرین چکدارین داعش لمغموری دانا بر بمبیان و بکانین داعش لوان انین شر بمباران کربون. لگوری آگاهی پشتی تفگران نه آسایی یا چکدارین داعش بالافرین شر این هفپیمانی ایریشی چکدارین داعش لگند فاطمه یک گریدای مغموره کرن و به دجواری جهن وان چکداران تو باران کرن. درباره پرسا کرسیا سروکتی هرما کردستان بردف که ینکه عماد احمد را گهاند که هلوستوان درباره دریجاهی دما سروکتی سروک هرما کردستان مسعود برزانی نگوهرتیه و تکس کرد که حتی نها تر کفتن نهاتیه کرن. عماد احمد تکس کرد که ند جوینین دوالی داجی و نجی د جوینین ین د درباری دریشکرنا دوما سروکتیه سروک هرما کردستان دا ریکفتن نهاتیه کرن و ام رد جدن لسر لحفکرنا نشتمانی دا کو همو آلی بشدار بن ده ارکن نشتمانی دا و بگهجن مافین خواه. بردف که یعنی که اگر سیستما پارلمنتو سروک هرما کردستانه ده پارلمنتوی دا ده هلبجارتن و ده سهلتداریا و دا جی ده پارلمنتوی با وره دیار کرن و دنگ لسر بیدان. افسالک بسر کمکوژی شنگال در درباست به شنگال واروارگهن اولا ازدی و ازدیانه به هزاران سالانه کردن ازدی دشر و جنگ خوده هر وزا آشتی هنر و هلبستن خوده ناو شنگال بشانازی و دبیجن لیدشه و دوسیسی تباخا بوریده داعش ریشا هری مزند دیروکا ازدیان ده بردا سر باجار شنگاله دوی روژه ده پشتی که هیزن که شنگال ده پاراستن شکستن و پاش و وکشیان ده انجام ده ترسک مزن جه پیش روژه تاری و رش کت دل سویلان کاروان درجن جه خلکن بگونه بر بچیای شنگال و رویان جبا که خوشمرن پاراستن بکن لیچکدارن داعش گلک بلز گیهان باجار شنگاله و دست بکشتن تالان و رواندن و دست درجیان لسر جنان کرن کارین چکدارن داعش ین خریج بلزگینی دناوا خلق و مدیای ده بلاف دبو جبلی وان هفته دو فرمانین که دیروکا بسر ازدیان ده هاتیه دوی ایریش ده فرمان هفته و سه چه بو دوی ایریش ده تانها لگوری آمورین فرمیه نزی 6000 ازدی دناوا شهید و وندا هنه جبلی به هزاران کوچبری نفخوی کردستان و یم بر به اروپای و کوچبر بونه لسر چیای شنگال زاروکن ازدیان جتین برچیبون و سرما دمرن هر وسا کالو نخوجی جنبونا پیوستیا بجشکی و درمانا نخوارنه دمرن و هجمارک مزن جوان و شروان ازدیان لدر دورا چیای شنگاله کو براوانی خلکن سویل جرخستنا داعش دکرن گلک جوان شهید بون لی خلکن سویل و شنگالین کو نکاری بون جان خو خلاص بکن و بربچیا و برون داعش زلام و جوان ازدیان بکوم دکشتن و کم کجیا گنده کلجا و گلک گندندن چکدارن داعش جن و کچ رواندن لجرناو سبای الغزو دست درجی کرن سر جن و کچان او دو بازارن لموصل رقا و گلک باجارن دن دا دفروتن افصالک بسر ایریشا داعش بسر شنگال و درباس دبا و هین به هزاران کچو جن وندامانه به پینوس و هلوسین خواهین کرد پروری نافداره و به برهم و چالکین خواه جیانک دریج در باس کریه. عباس اسماعیل یک جوان نویسکارین کرده که لقامش لو تمن خواهی 77 سالی در باس کریه و جبو رونین بیتر لسر کد و خبات عباس اسماعیل حوالی ما جوان شاکر او راپور جمعه آمده کریه به هفره تماشا دبیردان کو هشی مروان ده گلک جاران ناوی باجاری وان بناوی هندک کسایت دی گریدان مینا چاوا کو قامشلو
ناوی جگرخوین و محمد شیخ و دکتور قاسم و هیثم کچو تینا بالا مروف عباس اسماعیل وەک یەکەم مامۆستا لە هەرێمێ کۆ گەلێک نەفش لەبەر دەستی وی فێر بوونە و دووارێ وێژە و زمانی کوردیدا دەخەبتە لەسەر شەوپاوان کەسایەتێن بەری خۆیە کۆ ببەرهەمێن خوا ناسنامە و دیرۆکا قامشلۆ زەنگین دکە. پێنجیونەها بڕاستی کەفا ئەستاجێر و برۆبێ چوم دبستانە مامۆستا لە حەسەکێ وەچەکەتێ بیرام ئەم 34 شاگرد بوون تەنێژی وا 34 ئەم 5 کورد بوون. لە 1970دا ڕێژیما بەعس دەست بجیبجیکردنا کەمبەرە عەرەبی کرد. ئیسماعیل وەک مرۆڤێکی کورد لە دژی vê پرۆژەیە ڕاوەستیە و نەچارما کۆ دەست ji ئەندامتیە پارتیە کۆمۆنیست بەردە ji ber کۆ هەلوەستا wê نەلگۆری باوەریên wî dihat. دژی وی کاری سەکنیم بۆ چێنابێ جۆتکاری ji ڕقایە بێن ئەم ئاخا گۆمە زەمیندارە ئەختایا سەندی ئەم بدنوە دەبێ و جۆتکاری ئەمەی پارێزگاها حەسێکی کوردێمە هەمێ بێ ناسنامەنە و بێ ئاخن. گۆر ئیسماعیل یەک ji قوناغên herî giring di jiyana wî de ew bû dema ku profesor û kordolojî Celîlê Celîl ji Yerîvanê hata Qamişlo û li ba wî bû mêvan. ڕاستیش هەشتێ دوا وردە نویسکارێ من ئەوێ گونها ئەم دەنویسن پڕانیە ئەمە ئەم بەهاندێرکردنا جەلیلێ جەلیل بتەشجیع جەلیلێ جەلیل کوردی نویسان ji ber goberê me bi Erebî dinivîsan. سەردرێژاییە تەمەنی وی 77 ساڵی ئیسماعیل 18 بەرهەم bi کوردی و یەک bi zimanê عەرەبی نویساندنە li ba wî ferhenga dengan û ferhenga peyvên hevwate du berhemên cêwazin di zimanê Kurdî de. Gelek heval dibêjin her şar parçeyê Kurdistanê bê kesî ferhengek taybet bi dengan çênekiriye berî te. Ya din pirtûka dinya balkêşa pêkenok û çîvanokayê yanî kesî pirtûkek bi Kurdî bi zarabê ebadînî û bi têpê latînî a pêkenoka dernexistî ew jî berî me. Di kurtejiyana wî de mirov dikare dîroka perwerdekerekî serkeftî bişopîne û xebata nivîskarekî welatperwer bixwîne. Helbet Qamişlo bi kesayetên mîna Abbas İsmaîl dewlemend dimîne. Cano Şakir Orient News Qamişlo. Ji deverên Kurdî me ev hejmara kurten û çewçwelakî divê raporê de ji ber amadekirina em bi hevra temaşa bikin. Bi armanca pêşxistina çandinî û têkiliyan di navbera desteya çandiniyê û cotkaran de desteya çandinî û avdanê ya herêma Cezîrê bi merasîmekê rêveberiya çandiniyê li Taxatil Hecer a bajarê Hesekê vekir. Koperasyona jinên azad a Rojava bi armanca danasîna kampaniya tundurustiyê ku dê bide destpêkirin ji endamên komîteyên tundurustiyê yên komînên jinan re civînek li darxist. Şaxê rêxistina têkoşîna li dijî tundiya li ser jinan asara ya herêma Efrînê bi armanca danasîna armanc û pêwistiya azadiya jinan civînek li saziya malbatên şehîdan bi bejdarbûna dehan jinên herêmê li darxistin. Li Qamişlo Festîvala Çand û Sporê ya Şehîd Hogir a Ciwanan ku ji aliyê Yekîtiya Ciwanên Rojava û tevgera jinan ên ciwan ve hatiye organîzekirin. Dê roja sêzdê tebaxê dest pê bike û ew ê ta sê rojan jî berdewam bike. Welatiyên êzdî ku ji Şengalê koçberî dêrikê bûne, di hindirî kampa Newroz de ji bo ku zarok çand ziman û baweriya xwe ji bîr nekin, di hemû aliyan de hatin perwerdekirin. Her wisa zarokên ku ji komkojiyê reviyan e, di hindirî kampê de jiyanek û hêviyeke nû di aliyê perwerde û çandê de dane avakirin. Di dawiya bultana me de dubare kirine serûçê. Li Hesekê rizgarkirina gundê Rejmanê û girtina hejmarek alîgirên Cebhetin Nusra li herêma Efrînê. Biçekirina zarokan berdewam e û amûda du zarokên 14 salî yên di şerê Niyepegê de şehîd ketine separtin axê. Enekese li ser vexwendina Barzanî dibe mîvanê Hewlêrê û mijara pêşmergeyên Rojava careke din derdikeve rojevê.
برای تماشاوان هجا بیا وین گشن داویا بولتن اخویا ایرو حتی بولتن صبا هر شاد بختوار بین امان 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 صبر دلاف صبر دلام گوی رو درست سرم دشه لو لو دلم بره لينا مقوزي راب كات كي ازميش بكم شيد متاغا جوري لوش قوري امان 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 لولو سبع دلاي یاد دینم گو سبرا دلم غیدی جه وارده لو لو بسر کیت تنبری کاوینی سور سوسینی جدور و یاده لو ببر بکت والله احمد اللي مشوتي لولو خوارزي اقر بكايات امان 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 صبر عدلاي والله مقو قدي قديانو ريش دلاي حمادا ناچ دلاي